Minyak langka. Minyak kelapa langka ngegoreng jadi sekut, muluh di kuah laha way rilau semul giru. Agak celat masa rawan sisil disebut kipak wat sesegaga palas tegar kahut. Langit tian saya kaya dapat beli berput misan memok bilangna pira juga tikuyut. Saya nyanyi ngap dada dekam risok beluput ngebeli sesai ruwa pukano pugagasut. Di toko kikabarna dagangan saya tigijut antrian kijung nana syarat macam disebut. Cucok baris musaka menah gilih bulanjut punjak risok mak masa kena bisai kemucut. Lain saya lain ruwa cawa mawat mupatut kemara ina-ina seribuan wujud. Kikabar ni berita ngugetik dilom sebut pemerintah secawa masyarakat nang sakut. Saya nimbun dapat kena undang-undang mupatut kidang tano dipaya jama lamon rakut. Lamon tepuh tapa sehingga harga puput. Alasan na corona omikron saya ranggut. Lambar 17 Februari 2022. Azwar Halim Putra Barnas Mane Kidung Sati Serungkuk Barnas Belalau Lampung Barat.